di belakang? Ada Spider-Man. Ada apa lagi tuh? Ada pocong ya? Nggak mau. Ini ada Bumblebee. Bumblebee. Ya, kita lihat Bumblebee. I make your speakers bang. Ada takut nih teman-teman, ada pocong. Mana pocongnya? I make your speakers bang. Oke teman-teman, Aida udah selesai lihat Car Free Day di Bundaran HI. Ada apa aja tadi, rame ya? Jangan di like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, dadah, sampai jumpa lagi. Dadah bang. Dadah.